Dostlar, sizlerle birlikte kızık bolsun arası sizlerle kızık akbaratlarla bölüşüge dargışan dayın. Al sizler bizden kızık akbaratlar tatında bizden kanalga жазууга dayınsızlar mı? Endişe biz kettik. Bastayız. Dostlar, sizlerge aldın Tom мен Jerry мультфильм купуялары тууралуу айткан болотунбуз. Әрине, одан кийин видеомуз оңайлык менен чыккан жок. Видео сотка жүгүндө. Яғни Warner Bros кино студиясы биздин үстүбүздөн арыз шагым түзүргөн болотун. Алайда биз сол сотто жеңдик жана Том мен Jerry мультфильминин купуялары тууралуу экинчи бөлүмдү түзүүгө лицензия алдык. Туктап койсоңуздар болот әрине. Молодец, красавчик. Ал ендеше Том мен Jerry мультфильминин купуялары экинчи бөлүм. Экинчи бөлүм өтө кызыктуу деп ойлойм, әсиресе мусулмандарга. Достар, Том мен Jerry мультфильминин экинчи купуясы ол прикинь, ахирет күнү тууралуу. Не дейді айналайын. Молодец, красавчик. Сиздер кате естиген жоксуздар. Ахирет күнүнүн баары тууралуу көптөгөн мультфильмдер түзүрүлгөн жок. Алайда оюн саук үчүн түзүрүлгөн мультфильмдердин арасында ахирет тууралуу түзүрүлгөн жалгыз мультфильм болсо Том мен Jerry. Бул мультфильмдин кай сериясы? Азыр көрөсүң, брат. Ал ендеше биз мультфильмди баштайбыз. Сиздер көрүп отуруңуздар. Ал кеттик. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب
وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريد